Ljudi, evo nas ponovo u Bosnian Games Pro i evo snimamo prvi epizod pitanja i odgovora, znači 10 pitanja imamo tu i idemo. Prvo pitanje, kad si počeo sa snimanjem? Sa snimanjem sam počeo prije možda mjesec dana, tako da ne znam tačno. Ja mislim da je prije mjesec dana i idemo na drugo pitanje. Evo govorit ću sada imena. Fadil Mujkić, 3 omiljena youtubera. Ludmaster, Marko Kovs i Nugato. Edwin, top 3 PvP-era na Balkanu. Nugato, The Rocks i ne znam koga reći. Eto, napišite koga vi treba smatrati treći. Bakir Mujkić, šta jedeš kad ne jedeš? Ništa. Tarik Đelilović, ko najbolje gradi u Minecraftu od tvojih prijatelja? A ti ljudi, znači, ti najbolje gradiš nešto. Ismet Traka, znači Tarik Đelilović počne sa nama snimati. Ismet Traka, ko ti je najbolji prijatelj? Trojica. Znači Tarik, ti Ismete i Edwin. Kenan Hidić, šta radiš kada nema struje i kada ti je dosadno? Kad nema struje spavam, kad mi je dosadno spavam. Zjada Rivanović tu seka komentar, dala pitanje, šta radiš kad ne radiš? Pa ništa. Evo ga sljedeće, Elvira Rahić, koje ti je najdraže jelo? Najdraže jelo su mi pizza, ljudno. Omer, hoćeš ikako snimat GTA? Pa ne znam, neću 100%. Eto, to bilo to, ovih 10 pitanja i bit će dalje gamesova i challenge-a i svega i čao, vidimo se, subscribeujte se na moj kanal, lajkujte, šerujte i čao.